Dobar dan. Nalazimo se u osnovnoj školi Dragiša Luković Španac. Danas se u našoj školi održava školsko takmičenje iz matematike. Pitaćemo đake kako su se oni spremali za ovo takmičenje. Kako se zoveš? Ana Krestić. Damir Budin. Da li si već učestvovao u ovom takmičenju? Ja sam učestvovala 7 puta, takmičim se od 3. razreda i bila sam na školskim, opštinskim i okružnim takmičenjima. Koji su vaši utisci? Smatram da je takmičenje iz matematike veoma dobro za nas učenike i da treba više dece da se prijavljuje da učestvuju. Šta očekujete od takmičenja? Pa očekujem da će proći na opštinsko, verovatno i na okružno. Da li su šta očekujete? Da li će zadaci biti teški? Verovatno da hoće, ali mi spremali smo mnogo za ovo takmičenje i verovatno da ćemo lepo proći. Za vesti osnovne škole Dragiša Luković Španac, đak reporter Janja Gazda.